Hi everyone, welcome back to my channel Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasigi wari sidi yamna aina paba matamda ayamna thamoy yam sokpa wari ni aduga haidi karamba mama mapano tawrisibo haidi karam kari gino moigumbada angang pohalisibo moigumba sida angang pohloi dawni mama oibe ngamdaba mayam macha amatabu uzage haidana kaptana laiba mising sida bibidana sigumba mama sida angang haidi angang pohon basa asi khaluraga yam sauningba wari ne baby jailyn gi wari se ada thaudoga sidi June gi 2020 ga 3 da thokpane adoga magi sentencing di nupi si sentencing di kui dri tha handaki March da sehi March da mase da di sentencing phangre magi dandi budi loi phange doraga su magi case man appeal tawbagi di pending da lairi pending do laibo kari no do adugi kano do di update to di yawraktri adune wari se liba sum haujara age baby jailyn se kano gi January gi tang kun ga taruk 2022 da mase sahi kunthra ga mathoi suba Kristel Candelario haba nupi mada mase poni poga Kristel se kanano habida ma se gi matang kitang harake Kristel sina September gi 11 1991 da mase poi poga mana poi ma pham sina Ecuador na ada poni poga mase da bachelor degree in education haina ama mana du adumadi ma degree ndi phangani adu mase hana machanupi ma lei amaya haina nupa atopa completely nupa atopa amaga mana Ecuador da lering haida khangnaba nupa amga adu nupa siga kainaraba matungda haidi mobile se kan tore haidi luhonga ga leibnate haidi moyni je living da leirambane du mobile je kainaraga kano sina Kristel sina amaya se puraga USA da maboki manakta laani mabok se hana leibe US da adagi chahi khara leiraga amuk mama mapa se amuk Kristel gi mama mapa se amuk laaga moi mayum du da moi pulap leminaraga angang do hidi mating hidi yok pada mating pangbiraga ma se leire ada Kristel se hana laaga ma du thabak ki kai no su da khotaba haidi thabak thi da ya da banina thabak thi ba horok pasida ma thabak thi bagi interview kari kran sat pakhot pase mabok tuga mama ga duna angang se anamba moine noina yoga moine noina haidi angang ge oni chawrok pudo ma haidi mama ga mabu mai maben hai tare ne mabok ka maben ga na anamba yogle amaya se aduga jail kano sina Kristel sina thabak se adum tapagi ma thabak se aphabam ta thi bagi adum haidi angang se matam phajana dibot to ngamdre ma se aduga Konadi Hope Institute haina amada mase kanoina educational instructor oina thabak tawrani tawramatungda substitute teacher mo oirani sigi maphamsida mana Cleveland Ohio dani moina honga ga leise adagi mo kano sita 2020 gi matam saisida kano tawre masna nupa ma Kristel sina nupa ma khangnarani Henry ko ba nupa ma Henry sineba jailyn gi mapa oidoise Henry Gracia ka wai nupa se almai se khangna raga Facebook tagi mai ni se click torani chatting torome khola me dai number do sinadana khotana adegi call tongna dana moi ni se di video call tawradana WhatsApp adum taw moi ni se nungsinara kanda moi ni se thegna se na haina basida Henry gi di visa problem nei ba US ki visa problem nei badagi ma de lak pa yadre yadabadagi Kristel na do di ayona la age di moi ni do unazen haina rabani haina Kristel na Ecuador da pairani Ecuador da ni nupa sisu Henry sisu pairaga moina da nupa si thegnarani adoga mana handaki chatpisati masa nupi je puraga chale amaya se chala kanda moi adagi moi ani se mo Dominican Republic haina ma phamamale ada mo koiba chale vacation oina nupa sine Henry sine Kristel ne amaya moi bahum se oi mem no tina nungai re koi dana khotna anai phajana nungai ga ma di hale kano da USA da hale Cleveland Ohio da hale adu Henry na dum Ecuador dong le hore adu ge halakpagi khara leira kan sida man sina tha amaga hila kan da ma pregnant oyen ma khanga ani haidi Henry gi macha ga pregnant ore na ade man Henry da inform tawre haidi yes minor pregnant ore kole kamai na walk out tawsigi khoi ni gi relations ko den tawna badagi e du ka sukai de khote am harawe ai sunang haina pregnant oi base khot base ado ai di lak pa yada banina online da dum haidi long distance relation je adum kanu continue tawrasi phone da chatting tawdana khotna tawrasi an haina raga moi si yana raga moi ni si dum video call tawna dana khotna leire dagi di kanu naga Kristel naga kanu gi magi pregnancy gi checkup chapadaga ultrasound gi photo ga hapa pose mana pictures ka haptana Facebook ta ane Henry daga thadana khotana ga tawraga
ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯔꯛ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯀ꯭ꯋꯥꯗꯣꯔꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯨꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯏꯅꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ throughout ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯠꯅꯕ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯒ ꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ ꯑꯅꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ I can't wait to see my baby kainaga adugumabudi maase dum izarame iramaga January 26 2022 sida kano se po ani jailyn se po ani po kansa nupadudi lakpa yadrabanina video call doina oina yawrani video call da yawraga man angang idi kano pokpase Kristel kano pokpase jailyn pokpase man online da yawra moini se dum haidi wari si dum sanaraga kamaina tawba khotpa nutara kamaina si dum online da dum tawraga nang yara kanda lamung la o duga ai amu namu visa amu apply tawge kaina ka hainar moini si leibase adum madu su angang ani su jale andagi di kaim haidi work su magi job su henjale ma hen tawba hele paisa do angang ani dugi yolakpagi chabagi thakpagi ne adagi baby sitter gumba la thamamaga su paisa do pina ba adagi ma box ga magi ma box ga mama pa ga se amu moije ecuador da halle he hanba matam da mana le haurakanda jailyn je mathanda le haubagi haidi thamamaga paisa haidi angang dugi sangom nungom diaper da kai leibagi khotpagi paisa da ka changakpa amaya gi school gi dugi changakpa se ma thabak se yam kana taweba thabak se kana sui suraga matam je phajana angang je piba ngamde aduda jailyn de kayamo yamna nusige da she was very happy child hai ma jam haran ma yamna nok tana leiba adegi kapkan daba mathanda sangom bottle pira punglai de leiba itare ne mama pa daga mama da su kaya yetaba adegi mi gi atopada neighbor da magi yumlo nab daga ngatang lobira mo ka haira su angang du kaptabani na sangom tha adum leibani na adum haidi mina su dum haidi thamamge haidi kanogi baby sitan ge pisa pege khot ke haira ga su mana dum adwana tawraga ma paisa tan ba kan hore haurakpasida sum magi mana thabak chatlabanina angang do mama pa leitaba matamdadi angang no thamamda yadabanina masina mai tawge da khoigi mi atopa haitare ne any stranger angang jibu baby jailyn chemta lobirangera hairaga hoi haiba mi si da kana mi se kana no khangna mana angang ji pang tham thamam doi ne ba for long period of time ai ayung ata da thokha thamamaga midnight daga hek lakpa adagi phone tawraga hangaga na lai ka di hairaga sunglak laktaba nongalam dai daga halakpa adugu mai tawe adamagi kano ma lola ko ba mai neighbor angang mai baby sitter amale ada nongmani mana angang si thamamaga ne kaimbo hairaktraba ma kano thabu chapanin chakhraba ayung ata dagi adai saigi lola sina phone je tawraga hangine ba nang kam kan laktoino khotoino ai ngasai de yuk tagi ne angang su lokhala ije ado noi yum da sangom su leitre kamai tawdoino khotoino hangbaje asai laabne hairaga ekta nung laktaba khotaba do managa mayam daga hai ba di magi devotion magi machagi nungsi bu jam thina notorious oyen haidi angang dam thawan am sadi sine haidi angang kano siga jailyn ga se mana ta hundo ga mi atopa hekta mi na wo amana wo lobi ge haradi yare ka haraga hekta namjhalamaga chakhiba angang do ka dawni khoni ma kai handu na kai yingde adai adu maina to dana masu tawba hore daga moi pe moi neighbors na su observe tawba hore ko haidi mas long period of time any stranger ga mi amata hekta angang thama mi jailyn je aduga mana ekta koiba ga hekta sathoba thain towe adai no ma gi neighbor ama mule asijina dona ko ba ma gi sida mana weekend amkata ta lobio ma du training gi chatoini khotoini na harab haibasida phare moi thama mo na Kristel jina jailyn je ji gi moi dona sida moi tham doini thamamaga weekend am khatang tham haidi weekend ko gi Saturday Sunday je khatani man tham kano lobira mo ma paisa piram gi khot ke na sangom bottle kharaga tawra piramaga lak train ma halak train weekend se loi bisida halak tabdagi nupi sina dona sina phone tawraga nangna numini ni khakini na hairamaga diaper su piramde pisa su piramde sangom su piramde angang je kai bija doino khotoino nang kadai legi nang la o na mana phone taw je phone je paira oi doini aduga mana ngam mi chang je karam kan halak ke habi je tha amaga makhai lera kan halak doini ba macha do never the pitho me na tha makhai aduga mana vacation to ni haraga ma halak doini madi sumna kan nupa atopa una ba chat pa kanu ma taw jani adagi mama na bhi moi kanu sing sina saure ni neighbor sing nang asumai na tawba hauna bra angang du amta lobira mo na lauraga angang se kem kapte hana adagi di mabuk yam phai ha dana bo nang na du maina angang hundo do chapdu di yaroi khoi karai de pija doino ai de angang macha su lai bu sunate nang no pisa piram bu sunate diaper gi karai de gi mafi maron chana ba karai de gi cha doino khotoino na naina khara sauna ba de gi
Kristel sida kai dorobno khangde mana adugi matung dagidi angang se koi mathanda mayum da thamamaga di kanambo never da su kaudaba nei mana hana angang babysitting to holangba missing da su inform to da bida angang se mathanda ayuk se thamamani aduga nungdang da man hai mai sanabam da thamamani sangong kharaga aduga mana thabak halaga mu angang se dai toroga hai angang se gi kanambo yingbinaba amata mat thamamdeba adumaina sum tawba hore adagi never sim na su haira urabaneba ubado karigino khangde moina karamaina police kamaina inform toromdrino involve toromdrino adagi kano adagi social service kamaina angang do involve haidi angang mathanda lehawe na kamain complain tawdrino karigino khangde na traga mana leminai mising do Ecuador dagi immigrant oina lakpagi man to is wari da haidi wagini khotgini kaina ga khanbai ra karigino khangde but angang mathanda lehawe haibse moi khangna inform toromdeba police da adugi kano bu ka imbu leramdeba adai mana do maina angang se thammaga kano koi magi thabak japani na chalurani aduga nongala khalakpa adu maina tawba dagi mai wakhanda angang do su mathanda pungsa charaga punglai da leibani na man halaga diaper nungba do su sinba mako angang haidi mathanda chai kano ga chahi am makhai suriba angang do bu karamaina mathanda thamamdoino na mana thamamino khangdre ko jailyn jina siki mama kano sida dona gi mayum sida lai kuidna laiman badagi dona sida mana mama bu koksulaptoine ni mama do na tha makhai hundok piramanina adagi January 2023 sida mana nga sai angang je smai sum thamamaga ayuk ta kanamo yengan na thamama chalaga nungdang halakpi se tawram badagi January 2023 sida di mana she will make a very bad decision haitare hadi yamna tahoidaba thabak ama tawoidaba mama ama oibagi parent ama oibagi tawoidaba thabak ama mana tawdoine 2023 ki matam sida Kristel gi ma kano sila ma se pura ma gi life se all time low oiba matam so oire aduga ma se thabak ta ju paisa do kona da bagi struggle tawba macha ani je yokpagi mu struggle tawba adagi moi gi parents ka ma gi grandmother sina jo mam help tawraga su ma se adum darka ta bado mi ma gi da khati help ma darka ta bado kano ma tawbai su mi ma gi mating pangba hadi mangon da ma oina angang si ma aina ngamna ba lo hadi angang si tawge habis ma sungam ngamdreba mangon da te overwhelm morani adai ma se dagi suna kan da henry ga khanabagi khotpagi ma makok si nungai ta makok chai khole tawdra mathanda ga sijage na ibuprofen ga cha leremdoi ni hidang guli kunmo adubudi kano si haudre madom di mama na ngata moi ki parents ngata phangmadagi doctor da pukhanara kanda adagi dugi matam khara leira kan sida ma sina 2023 gi February gi matam sai sida amuk maigi masa tangkhaina ma sima loi pangdharaga migraine em tawre hain hawat pangam da na ma se thabak pu chatloi doini dagi angang ga se han yengam da dagi maigi mama sina Kristel gi mama sina puraga laaga Kristel sina doctor da pubire pura kanda doctor sida yeng matam sida mana loina moi gi test tawre examination kha tawre aduga test tawre examination tawba sida moina hari nangi nongonda kaimbo aruba laina amta leibnate problem kaim leibnate nangi se anxiety ne stress ne nang haidi angang macha haidi pok tangai bagi yok pagi wa bane dagi nang thabak ki wa bane adodna stress ki ne adodna anti anxiety gi or haidi depression gi hidak ona pirage doga nang asi matam khara charaga yengo kholo na tawraga thadore thadok ma hidak cha chana sum magon mai ma sa si dum nongai taba akoi gi mai gi sigi half amana kan sama loina mak sidharaga leibi adagi makok se mai gen kan tawe de hidak cha ga ju phatte na ma se amu khana mu doctor do dong lai laaga doctor se mana ai ne hidak pi sida phatre khotre ai dos mai na dum isa nam ma se dum pangthare dagi di migraine tawduna tumdre khotre ma se ai yam ware em te ying bi ai kari asoi ngam liawra bra khola right na ai same amu doctor do na mai gi test tawre examination me tawre doga ma hase nang kaim tawna te nang do stress nang depression anxiety na bai ni nang se hidak se lo ro si mu charaga mu yengo doga sleeping pill amaga mu pirage na sleeping pills ne hidak ne tawraga ma se mayum dong thadore kaim tawdo na hidak saraga pharakane na Kristel je huziki hidak anoba pirak padune andagi tumna bagi hidak to pibadagi masa se khara nungai raga mai gi normal back mai daily life ta changgare ma se changraga mai gi hidak sina loi ra kan sida mana refill tawbagi request tawra roiba haina anti depression gi adagi di anxiety gi dak cha base adi abruptly tokpa yadeba sigi big no ne bai
haina mental hidak charing aida hidak loi gare haina ta but o top je sigi withdrawal syndrome je kana haidi mayamna symptom je khangba ngamde aduga hector no meta bomb long hector tor hector khoi gi control to ni phudorok to ni psychotic oire ka haida do mai hidak se mana hidak se renew to bagi request saudraga mana abruptly cha hidak se cha top to ni adai police adai moi sai gi haidi doctor sing do su khangdre ma hidak se to e haije ma moi tanaraga to e se khangdre kai no da mana refill gi ju amuk hangdre adugi mathakta mu check up su satre ma se ma da paisa do hoi check up to ba lagi insurance ki paisa myam yami ko moi se da america gi am no item je kanu se medicine se yam tangi aduna medical lines am tang bani na mana maybe adu do gi paisa su ga mai yam yami da na ma Trabra kai no khangde but she stopped her medicine adagi medicine do toga doctor ga sutana ra ga tam na dose kakthara ka tok toine do ma de kan man taw hain haita abruptly tokre adagi june gi 2023 gi june sida ma sina masigi ma june gi matam sida ma box siga moi parents siga mo ecuador do moi si matam khara gi chakadaba ada macha nupi ahan du di pubirage nang angang nang no angang ani thamam se nang maroi na moi parents na amaya se puraga chakhidoini chakhraga Kristel se mathanda angang jo gale hawreni le hawdagi mangonda kari kano tawropuno kari trigger tawropuno khangte masu noi mayam na ada ecuador da nungai chalaga ai thanda sida angang ju kamai le hawdoino ai angang dugi kano do ma andaina ma ga mathanda le hawraga kanana angang se yingbi hongni ka haibgi wakhanda natraga na noina koiba noina nungai raga yaraga aina kamai na nungai ba yaro du khotu no kaina adu maina tawroira khangde ma magi parents ka magi grandmother sin jigna moina ecuador da chatinga sida mana sida kwaidagi haidi bad decision hai tare ne sida ne mana dog do si june gi matam sida june gi tang taruk 2023 sida Kristel jana mai gi tha tara truk ta suriba angang pi macha do mai gi kano da thamamani jailyn je mai mayum da thamam doi ni thamam mi sina mana pack and play na moi gi play pen nam le sida ji thamam doi ni thamam ma da sangum kharaga aduga asaport kharaga isin kharaga thamamaga ma sina kano da chakhi doi ni from the Michigan lom da mai mama ba David Kawum le adu da unab do ni na ma se adu da chakhi doi ne ba mana June gi tang taruk sida chakra matung sida halak pa je June gi tang tara taruk sida halak doi ni numit tarani matung da angang do khang da adu mayum do halak doi ni mana khali se kari no khang de ba angang do na mathanda diaper change sangjarani mathanda chana ba tawrani numit tarani gi sangom bo na kayam yam thamam doi no laira ma ga sangom do loi pum ne ba mana angang do jiki pack and play manung da hapchalame hapchalmaga mana Michigan da mamanaba unadoni na chakhraga tang taruk sida thokraga ne mana adugi tang taras kano sida hanlai ne ba tang tara taruk sida mana halakan da mayum na changma matam da di mai wakhanda angang do sum mathanda dum lairamadni haina khalira kaino khangde mana mayum halak aga changma matam da di jailyn do magi pack and play manung da tumina lieng da bida unconscious hoina lairamdagi masna hector khoi gi frantically police mana phone to 911 je tawra gam ta law kholo ai gi kano se isan pi je lieng dare khotre sire ba male am ta paramedic thabi ro kholo ma sna ta ning kap ta na law da na ta khoi gi kano se phone je man tawra ani tawra kan je di hai police ga hoi lai khoi lai tawra kan da police ga lai la kan da police na imung na changa kan da jailyn ji gi mafam manak mana siri mafam sang matam sida moi se hekta or ba kadi kano buffalo idoni ba police sing ji dagi paramedic sing du angang ekta khoi gi magi pack and play is that some khoi gi mo laga angang makhong hamjan ba dagi di mayung hanjan bagi mapan thoksan bagi makhong hamjan bagi adai da ekta amot pa marak angang do hippaga leram doine aduga magi mamit ka ada thanung ga wai kut amani aduga massage na khoi gi khui bdo gi dehydrate tawramina haina chingkhat akan daga angang gi skin je tolong ta dong ne ba chingkhat pa na skin je dum yung lai bdo di mai skin je pura khoi kano tawrabane angang je aduga angang ji gi maya sida magi fecal matter khara yawram gani habani ma do survive tong na bo hon na bada amang mo do chabagi type na ngang do magi fingernails manung da su magi fecal matter yawramani adagi policing jing pura angmoi jina u de moi di pura ngakra bai angang do bukara maina tawino kholino na adagi moina moi ka da pusale mapan pusalaga nang phajana hairo kamai tawino kholino nang haidi nang na kamai thengnari no jailyn jina siki phibam ji kamai le ino na adai paramedic na so angang do kanna bo hona ba do already it was too late di angang do decompose to ba hawle me ado do na ma haiji khudak ta sibi na te je policing ji su khange haidi police na ju note ama tawre haidi jailyn gi mafi se fresh mafi adi mafi asuba set ada me magi pack and play mafam du da lerami ba phibam du ga
mana hojik furit asuba litlaga leirambasida moina di chingnare hadi police se kauraga kaudringai natraga kaura matungda mana angang jigi mafi sidi hongtoe haibasima moi hadi chingnabadagi moina kan to hadi angang do karigino sumaina kamai tawrino kholino na hangbada mana angang do naraga lei khopani kaina ga jo haijille moina hanga matungda Kristel na haidai se kano se jailyn se numini khadi naraga leire duga maja obaga phaibaga tawre kano numisida Monday ga Tuesday da na haire adagi mana du da Tylenol gumba khara pibire adagi adu pira matungda Wednesday ga Thursday ga se jailyn jina karim bok chaw thao ya de ising bok thao de ma dum kaptana khotana dum scream tawraga kaptana na bagi lei adagi Friday da mana morning da Kristel na kano taw matam sida haidi tum de mana tum holak pasida angang do dum tum mi boining hai angang do pung train thoi dum sang na tum banina mai gi wakhana dum tum mi boining aduga mana kai no yang kuina tum mangare na changa yeng kan di jailyn do sumaina kano tolom da bani khot da bani haina unresponsive ki phibam da leram bani aduga ma su no mini ni humni dagi kai imbok chaba thakutaba tawdu da ma do sumaina wan tharba wairing da na aina phone do bani khot bani na dumaina ma sa haire adagi moina ju hadi policing jina di kaino mai si mana ngangi ji oidong mande dana nang station do ina na pinaron khara poro o station da chala ji do ga da mu phajana mu nang gon questioning kai no mu interview ma sama ga tawsi khose na hairaga kano tawre adugi interview mu na mayum da lawri ba matam sida khoi gi mama mana macha ma siraga leirame haibagi ekta mama amoi ba ise kaptana laudana wa ngang ba bunga moidoi ni degi kari han karamaina pot hadi wahai singje karamaina articulate tawraga hai sige bunga moidoi ne ba adubu Kristel de yamtina kam oiraga mana wari se phajana dum police dum sadoi ni kano daga su English dum phajana dum saraga mas phajana daina wari se tawre adagi phare na moi pure ma je police station da poraga amu makhata na amu question amu hange hadi kamai tawba nangna sigi nangi timing do hairo o nangna hasmai na angang je na re Monday dagi na ba hore haibadagi na siboki wari je amta phajan liro kholo na tawraga moina kano se Kristel dagi wari se ta doini she get a vomiting the last week Monday and Tuesday 2 times. But I was trying controlling because I know I give to her Tylenol or something for controlling the vomiting. Okay. Come on, sir. I'm this is my supervisor, Sergeant Holmes. I'm really addicted to. I give to her when she gets crying or vomiting. Hola, ¿qué tal? Soy la enferma por la operación que tengo ordenador, sí. Well, just to take note, Your Honor. So yeah, that's the situation, and after that, she was refusing to do the food, and she was not. When ahamba police na moi gi station da magi interview logo matam sa di moi khangdrim ni ko ai moi gi ma do numi tarani kono tawro vacation chatlu ben habase moi khangdrim ngai gi matam ne ada moi na khangdra ka moi na kanum di something is very wrong with the angang jina sirami ba kusi je yam thina yang kuina neglect to bi ba adagi di pija pithak ta ba to budagi tawri ni haibase moi esima di khange do duna moi jina haire akoi je CCTV footage atopa noi gi nagi kono dagi never dagi logani khokani doorbell ke bring dagi camera dagi aduga akoi si yeng do ne nang asengba loina haido hobuna phagani asengba haidorak ta nan hoji asengba haidok traga kon asengba khanga agadi nangi kano do chairak to yamna chawni kono asengba hairo kholo na tawu sidagi sigi second interview sida mana asida kano tawrani mana confess tawrani hedi ma je karai chalui khoroi kamai tawri no kholi no na aduga sigi second gi interview je su mana English ngangam do English ka je ngang aroi ba moi hangi ba question na je ma answer do khumbangam dre khangdre khotre ai English haitre na hairaga ma khoi adudugi loan translate tawna ba translator ma ga kaudoi ni adama ya na ngasai ahamba ba gi mayum da mane loba interview da phajana English ta nganga ga macha do sumain tawri ni kholi na liram ba do ji gi second interview moi nupa nupi ngana police nupa nupi detective ani mana loba sa di ma English kam ta khangaroi dagi ma na translator pio kholo na tawrani Kristel na moi gi sai detective da hari do ma do ahamba da si yum da lairam de numitarani ga zo hairam de mana ahamba da ma do yum da lairu dre haina uber he ma de kano tawi kholena uber driver ona su thabak tawi aduna Monday gi June gi tang train thoi sida ma do uber gi drive to boy na Michigan da chatli sini adagi moina hange hadi
nang ni ka do bagi adu lap na chatlino kholino hatmaina kano sida Michigan da nangi na cha do nai khole haraga kai gino highway da mana Michigan da mamana bam lei David ko bam lei adu do ma do una gena chatpani aduga ai je dai da gi kano su Uber gi ma sang halapagi phangi do na paisa do yam bagi do da chatpani khotpani na hai ane mana nang adu da nang chat to ga di na ka do bino angang do pura ga chatri do jailyn non manang masangam de khanga ga nang ma thanok angang ka do bai thamami no ka do bai gi pudri no kholi no na adu mai na mo hang mana I just needed a break kaina ma kai haidoi no police da khangre ma I just needed a break I just wanted to haidi ma ma thanda long drive chatlaga kholaga aduga nungdang ro da dum halake na khanbani khotpani adu da pharak ta da nan nunga aidi adu da halak tre nunga la kan da halakpani khotpani na adu mai na mana what is it lead policing sida adagi policing is unga haidi nang na sa nai haraga nang angang do ka do ino mathan do hundu mi si bona adagi mon CCTV gi footage kari kra sing je loina mak moine lokhat la kan da di mana nga sai police da hariba saina mana Michigan da tang trying to da chalui ka habi da loina ma chin thi boiler mani ai mana hadi angang ji ka karamai na mana hundu omino habi kano si policing sina loina mak figure out timeline ji figure out tawma bane ba haidi mana sakhiba dagi na halakpagi manung jida mayum da kai dawi jailyn da kai dawi habi si police na figure out tawre jun gi tang tra tu si ma halakte habi si ma phajana kano dagi mon CCTV aduga moi gi neighbor gi dooring camera dagi pharani adagi Kristel zina Michigan bok da mana tunga ga chatle mana Michigan bok sida gari je mai car se thaura ga chalani chatlaga Michigan dagi David hariba nupa siga Puerto Rico da mo ma se chatlani adagi photo ga se haptana khotana nungai ba mana kari chari mana kari thai adagi karai da gadi am kai dik chatlaga ma se nungai ko li ka haiba ge do ma am photo ga je mana thak sida hapkala ni ba investigation tawrok ba moi gi mai gi thijan humjan ba investigation taw matam sida moina khange adi Kristel langa sangai khoi da ngangi ba haina pung tang train thoi da mayum ma sidagi kano da Michigan da thawra ga halai kholi ni minini la halai kholi ka hai si loina mak aran ba ngak tani ma chatti chalo ye du bu kai do ru ge habe do moi khajana khangame adai CCTV da mana chakhiba nu mitagi na halak bagi nu bi manung sida kai dog bagu yum sida angang da jailyn da kai do kholi habe se khangani ada police na moi gi sagi CCTV myam do yenga matung da loina thokla bani na moina khangame haidi jun gi tang taruk se sidai dagi ma si mayum dagi thokhaga Jun gi tang tara taruk ta mayung da halak baje gi neighbor gi camera ma da phajana mu kan tawrani moina phajana phangani ma lak bagi timing ja ayu ki pung 8 makhai adai da ma se mayum da yore na aduga mana mayum changa kan da jailyn je ura kan da jailyn gi phibam no yam thina leiram badagi mana 7:45 ta police ta phone tawra pane 911 sida haina macha nu piru samai tawre khole lengre khotre na adai policing jinga eni mana du mana tawram badagi tawdagi ma haisi nang dawna angang jibu numi tarani nang na du tha amaga dai tha tara tuk su da ngari ba chahi ma khai phari ba angang jibu nang thamami jibu karamba mama no nang jibu na moi bu to police could not believe I do moi bu thaja bangam dreba kari no hai sibo na adagi jailyn kano je Kristel je jailyn gi murder da ma je charge tawraga ma je pharaga magi court ki tawbagi khotpagi na do dang thamme Kristel je tang jun gi tang Trump 2023 da ma je arrest tawrani magi charges ina murder hai dagidi felonious assault aduga endangering children haina aduga magi bond jina $1 million da maji bond maji haina police ki custody de laibis lok thok yani magi trial da hawdru boy na $1 million adudi mana ka sungam dru ate dan do di sai police su songning mandana $1 million hapine $1 million ka su kana buna magi makra da ne na pubira ka lak to sunati adagi ma je psychiatric ki test of mayam chatlani haidi ma do haina trial jida laibagi mai kano tawra competent oibra adagi sen oribra haidi gyan tabra mako khadi mako kaino mental problem lai tabra khotabra adu mayam do moi examiner sing na phajana yenga matungda moina determine tawre haidi kano se Kristel je sen oi adagi ma haina mai mental problem am talaite khote ma do kaino da mana ticket to ka aga plane da pairaga adagi koiraga photo haptana khotana caption ga idana khotana tawraga halakpani dudana mana kari gumba magi psychotic break gumba nataga mako insanity matam do magadi ma ka haina plane pai dana khotana safety ma'am do mana adadu ki procedure sing do mana tawdana khotana koiraga halakpa khotla caption iba ko ma'am do ka sunga mamoi duna ma sen oi hana trial le pa yarani hana moi examiner na su lai result do lai adoga Feb 22nd 2024 sida Kristel na mana guilty plea tawrani
kano magi trial do ma tawdreba trial do tawragati magi against the kano mayam lae kano evidence la amina ma kaisu kana roi khale do kai guma trial tawragadi aduda lak tholak toriba pot mayam je angang dubu sumaina tawromi haidi mathanda kano da angang do amang da masagi mapan thopodu da mathi mayung da olaga angang duna magi fecal matter charaga adana lairamba dagi kari wakhandagi no man angang du sangom bottle kharaga du thamame bodu ke evidence mayam do mapan da public ta loina mak tholak aga hen ma jimina kano tawroi haidi hatred to hela ne na ma mana guilty plea tawre adu doga ai kano to haidi trial se tawroi ge ai no ne piba no gi kano se court hearing se numisi da piriba kano se chairak se ai dum lawjare na mana yazare Kristel gi defense mai gi lawyer Derek Smith ko bum lei mana hai se Kristel je haidi khanghong lo hodana mathanda angang do jailyn do mathanda ma yini thamamaga mama panduna Ecuador da koi chakhiba da mai mentally ma je tol mangonda nungai ta ba haidi khangye khoi trial tawroi ador ka su jailyn kano sigi jailyn gi mama se Kristel se kanano haibado haidi defense na magi kano da una ba tawbi ne bai ma da smaina makuk to hani hidak ma depression anxiety na roga hidak su khang kano lepure khangle lepure adagi recover to bangam dre ma ju smaina haidi mama hoi ma je yamna kano to ba mama ni haidi angang ji responsibility bu dem ta law tra su magi kano gi hai tare ne Kristel gi side su khara yeng biu kholu kaina ga magi defense lawyers na thangala ani court sida magi hearing numit sida adagi Kristel gi parents na ju do gi numit da la aga court ta mana moina ga sorry kaina ga hai ba kano sida Kristel sida ka do wino khangle mana akoina kari gumba nang just minor mentally nangi mental problem am lai depression am lai kholi haidi problem je nang na lai ram hadi lai khangama gadi akoi je dumaina nangbu jailyn do hundo omaga chatlamoi da boni akoina mama ama oiraga machagi awaba haidi khangudaba nangi problem je khangudaba duna ngasi ang pikraba nungshiraba issue do uba phangjene khotrini kainaga kappaga haidi kano daga se Kristel daga forgive me for as has like we have failed as your parents kainaga dumainaga ma padunaga kano haidi mayam daga appeal tawdo adi moi jury moi kai lai mi singda Estoy aquí para decirle al mundo Here to tell the world que mi hija salió de un hogar that my daughter came from a home donde se creó una relación de humanismo, where there was relations of humanism, valores, values, creencias, beliefs, afectos, emotions, calidez, warmth, donde lo más importante era la familia. where the most important thing was the family. Y hoy aquí quiero decirle a Here I'm, que eres nuestro ángel, Jailyn. I want to say here before Jailyn, our angel, Tu recuerdo vive en nosotros. that your memory lives within us. Siempre te amaremos. We will always love you. Te acuné en mis brazos. I held you in my arms. Tus abuelos nunca te olvidarán. Your grandparents will never forget you. Perdóname, bebé, Forgive me por vivir la oscuridad del conocimiento for being in the dark que me imposibilitó ver la luz y poder ayudar a tu and for being madre. the darkness that prevented me from seeing the light to see what was going on with your mother. Hija querida, cuánto te amo. My beloved daughter, I love you so much. La adagi khangde mama ge kanu dona kanu su Kristel ju pura khai mangon de remorse amata udi ko macha do ma lei sirabani ko le haibagi adum man thokpa ma dum haidi khara non tharaga khara lei adagi nga ha magi sentencing tawra kana khada dare ko man kapak toise adoi mamang da ma se adum maina dum tawraga adagi english ka jom tangang ge dare dum adagi adum moigi spanish maron adum nga ga moina translator man da aga translate tawra kholaga adum maina magi court hearing nu mi se tawdoi adagi Kristel gi sentence na March ki 18 da 2024 da ma je sentence aure aduga sigi numit sida moigi prosecutor anafara ko bam lei mana powerpoint ga tawraga evidence mai am puthoraga mana hairani haidi moina kanu khara phange magi car manung da Dennis ki and restaurant gi ma phange phangba se Michigan da chatpagi mana chatpa numit ne do adu numit gi kanu oidoi aduda phangaga masina June gi tang mari sida Michigan gi kanu se hana chatlure dana mase chatluraga debit siga numini ni leiraga numini mo yandagi mo ani sina decide tawrab jani sumaina koi ba chatlu se pitori ko dana
adogi koibada mana angang du din hangedagi du mana dum mathan thamamamni na mai wakhanda numini ni khak thamamadu ka kapsi taw dong nante na thamamaga ni mana chali do adagi man hari si gi deni se michigan gi deni sa le ni mana tang kano sidam mari sida mana chatlure numi du da numini ni leiraga tang taruk sida ma halak to ni ba halaga mai adu su halak pagi su mai kano da pha le mani mogi neighbor gi dooring da camera da ma se capture tawrani aduga mana adu dagi halaga yeng da jailyn do dom hinga le mani de kappaga su mai mai gi diaper no ba loi mak swai loi ga su adum le ram badagi mai gi wakhanda strike taw mani ba haidi ma si si da kaim taw da leibani na isu sangom botol se khaim thamamaga amu koiruge haibagi mangonda kanuma lakhre mai makok se kadoino khangdeba adoga mana adogi changuraba tang mari sida yauraba matung sida man haide tang mari da mana chalure michigan da taruk ta halaga mafi maron yomaga taruk sida ne mana mai gi trang mai gi gari sida mai pot se hapsalaga michigan gi airport ta pairaga chatkidoineba detroit da mafam sida adagi mana chaluraga aduda matam ai lai hata mu sai gi debit sigani mana koirido adogi halaga amu kanus dagi mana Detroit sidagi sai kano dagi Pidorico dagi hale edana Michigan gi ngasai gi moigi airport da hale edana Detroit cha sidagi mu car pharaga mafam amada mu nupa ama mu unaga chatleba masi adugi manako da nupa adugi manako da ne mana tang taraga kano bu lai se tang 13 bu lai se aduga hujiki lambi sina Michigan dai na Cleveland bok thorok pagi lambi ji pung ani muki yorangani na mana ayung anta tang June gi tang 13 sida da ayung anta thoduraga mana la aga na mayum na yawra kan ne ba mana jailyn do jiki angang do khoi oina kuchu kumen amata yaw da gai moro ngauraga andai mamit ka se oina manung da changa haidi angang do haitare thanung da changmai tare ne tam mamam ka se changraga mayang kang tgangaga men nourish oraga aduga angang se moina weight on matam da magi tha ani gi mamang na doctor chalubagi adagi pound 3 taraga le me angang se pitopi aga mai kang kang aga adagi mai lip ka chlo crack oidina sai ke se machin daga mai kano fecal matter gan thapam dana ma di dum charam mani di mabuk to thanna bo na sangom do di sum nimitarani gi sangom kem thamamani mama duna adu do angang do adagi angang do starvation mal kano gana koi gi starvation da sibani na adu mai na su kano tore magi autopsy da result lak matam da jailyn je sumaina starvation tawraga sibani yamna cruel way haitare ne the cruelest haitara kai haitare yam thina cruel oiba yamna kari tar tam thiba mawong da angang do chara helaga siba haise kayam wana nang bung ngai ramaga siram ne na kono na su moi ngai prosecutor na sina su mai mon da mayam ba powerpoint utle haidi sinang na tawje sini na adagi Kristel jina mana koi ngai matam haitare jungi tangni mapan sida neighbor gi dooring gi camera sida pung amaga ahingi pung amaga minute mari tarapa sida jailyn jina kappaje manung haidi ta doini aduda moidi ahamba da budi ahingni na taramaroi neighbor singudi ada moina sagi footage kano camera singdu loina ma police na kakhulakpa da yaw lerame angang duna tang mapan gi muda da yam kapena nunungdang ahing da kapagi haidi kanano ma lakpiro ma du pamkhatpiro mai diaper sinbiro mabuk lami mabuk charage na angang ne kano apik to chahi ma makhai suda ngari bangang ne duna angang dina kappaje kon tarak matam da khoi mayam adu da lady ba haitare ne sagi defense lawyer larangan ade lady ba degi prosecutor lady ba just mayam moi ji u ba da mapi tar kappe ba angang do gi kappagi makhuna ta sa court manung je pura mi sing je pura silence or ga haidi kari no nang na angang sina kappi ba makhon je ta ba nang ta ba nang gi thamoi du nang kari mok tok da nang na mok ta kai do gi hairam dri no sine angang je nang sumaina nang vacation ja tore ya nang na ma na pa da nang message haram ba yai nang gi never sing haram ba yai nang na hana dum angang lobi ba noi gi nang ka do nang hairam ba nang na di hairam ga di angang je hingang ga dabni nang na hingan dabni angang je nang na hat ba na ta moi gi prosecutor sing je na ma je pa sana to le kano sida court manung je mai gi court hearing no mi sida adinga sai mai gi sir kano gi moi gi police Teresa Gomez ko ba ahamba interview to budo kano se Kristel je mai na hari je Kristel je manabu statement pi ba haidi kapagi mapi se pharaga haidi Kristel na khai macha je vacation gi makada mana betray tawbani khotpani mama amaga macha amagi bon hari se yamna luba yamna sacred oiba yam thina purest of bone gi relation makhalam ne du bu nangna nangi na tangna nungai na bo khotna bada pikli ba ngang ase nangna betray tawbani khotpani nang di mama oibada haidi oigada ban te khote kai na police asu ma di ma do angang mana thijalu ba ma na para khotla kan ma asu mapi do haidi kapli kabi tawraga mana du maina
Kristel gi against mana do mana ngangani police ma hamber interview law ko no jana police na so ade ma sina prison manung da magi kano gi hearing gi ngai le ngai sida phone mana phone to wi ma to kano pi ko moi da facility pi ada mana mama da na nuang ma da dum magi mai Ecuador da mama da mabok da mama na bi sing da ko pa da phone je dum to we phone da dum to ra man hai doi se smai na haidi jailyn do siram me ai nungai ti ai pen de ai na chalu bu se ha be so ai hai do ni kaya sai na sai di kano do ngasai khoi na han chalu vacation do sa do miss taw wi kholi kai mama na bis na mana phone do wari sana je moi police no haidi record taw wi ko mi simi ngon da phone do sing je moi haina prisoner sing taw se adai da record taw se adu do yaw lem do ne di sai is maina koi bu do ai am miss taw ai am koi bung chatni nge skam kan da yum thok tu no khang de yum da gi yum da hala ga amu koi bi gi plan taw si khoche kai mama na bi man mai mama na bi am da wari sana ba je asigi recording je police na si phang doi ne ba ai di mongon da remote ma cham yaw de ba mana adu gi trip to chalu do na jailyn do siri ni haibagi mongon da sikki ma bu yaw de ba mana som da gi mana khali je ma gi sai nungai ro ba du ga jail da le bi do wa ba gi ne ba mana mapan ba tho ga ai mu vacation chatni ko ni ka hai je ade moi gi defense da mo mai gi defense lawyers na hai je Kristel je anxiety depression da na bani na legi mana hidak tu zu abruptly medical gi area na to be khot bagi mana mai gi an mai gi magma ngon na ri di ma mayam na outside ta gi u da bai wani inside ta ni mana na ri si adu na mangon da kitang kan to bi nu si ba di mercy khara utpi u si ni moi gi defense lawyers na hari je ma su mai gi mental problem ma lai bi gi khanda ba ngam hau da bani khot ta bani na adu mai ta wi ta ra ga su moi gi si gi mayam sa hai ba lawyer kan si da just ina sauraga mangon da ma ji ki nga ma minute manga wa ngang de nu pi da yenga ga lei mana adagi Kristel ados Kristel gi ma pandi mai gi support lei ko hidi ma soi gi ne ma dhaina na ba do khoina khangdam ne khotab ne adu da dum hai le re adagi Kristel jana mo mangon da wa ngang ha le di kari no nang gi last oina nang hai lo kholo lo na sigi court ma pham je pura ngangan matam da ma na hari je angang di ma do yamna hadi yam ma ai yam soi gare ma na tawri do kholi do adu mai gi action je kan taw na te justify taw na te kan ambung na ma na manung da suffer taw je kan ambu khang bana te khote adu ishor na ibu ngakpi ba adu icha nu pi da aina ma da ngakpi ona aina nizab na tana ai kaimbo upai like te na du mai na su khumme khoma kan da ngasai gi just to the saur ma ti mongon dum yeng lai ram ni ko hadi nang si nang bu karamba ma ma no haibe gi type da adagi judge Brandon jina high sentence aure nang life in prison da lairo without the possibility of parole haina and mana hai mana sauraga ni ko am sternly sauraga ni hari je nang na punsi super jail da lairo aduga nang parole su pang phang da ba atum lai da bani nang na cha nu pi du bu numi tarani confined space amada thamamaga haidi angang do magi mapunsi do da loi bani adu mana nangju nangi na punsi da loi bok to adu bok ta nang jail da lai raga nang si loi da bani confine da hedi confine manung da jail da lai da ni da somna ta gi kano bu khenna ba hai bu nang di nungti cha ba thak ba washroom jang ba bathroom jang ba di phangni nang na cha da pi da ba angang do na chara he laga wa na nang ngai raga si bu do adu di nang phangaroi adu nang adu nang phangbam thoktra bani sini ma hedi ai gi kai gum capital punishment lai ramaga di ai nang da so nang gi ai pi gi ni khot kan ni na manas na police man khagi judge na Brandon jina mangon da yenga ga ni ko ta mapi ga tari ne ba kanu ji ju just ju de mana kanu angang du gi evidence ma yam parak pa kholak pa taw pa ma mana karamai na nang ma hai ji nang na karamai na khan ngami bano tha tara truk ta soda ngari ba angang du bu nang na numi tarani mathanda mayum nang gi pikraba pe kanu da pick and play ma cha ji da thamam numi tarani je da ma mathanda nang na khali jo kari nu se mathanda kamai ne lai hogani na khalaga no nang na chai do sini adu su nang tang mari de gini nang chakri do asing bari numi train thoi ni nang na angang jo hondo mi je nang na do nang na yum da hala me hai bagi khatang ga kin nang numi tarani hai be wani ba nang na angang jo hondo mi je nang numi train thoi ni ne na dai na ngang ba angang sin na mathanda diaper sin gadra mathanda cha gadra mathanda thakadra na na sunda kap na nang yengon cha hai chara helak bagi awa ana maisa du na angang du na nang bu yam na khadi wa na ngai jaram gani nang karam kan da halakani haina ado nang na somna kan da ai kari chari kari thai karai da koi ri na nupa makhan atopa ga nupa ani ga different nupa ga koi ba khop to ba to ne tawre handagi kappe moi ka ro sing su loin kappe mi moi ga da mana daina sentence of da da gi Kristel zu kappe ma da ni police ai ka no sina just na su mo na chai ra bani na
Huzik je kano se Kristel jibudi jail da lady aduga mana appeal tawnaba ana amana mu mai case mu appeal tawbi haidi kitang mercy ohen bio mados minor mental problem lei khole adu gi su consider tawbi kholo na hairaga adugi pending do huzik result moi thok tri mana appeal thangat ki dangai re ado kai gumba marakta mai appeal do yabra na traga yadabra just na dum nang jail da puti chupa sigri bo la yo hai do adugi kano do change tawgadra haibdu di kai gumba update la kana mu habjarake aduga amaya do di ma kano ga leigre magi mabuk ka kano ga dare Kristel gi mama pa ga magi Kristel gi mabuka amaya no di leigre aduga huzik phobi pode ma jail manung da dum ma punsi chupa legi da bani na huzik photi leiri adu mayam sigi wari se aina ta pa tum ai ta ba ngam da do angang dugi angang do na phawrang da do ai mit uiba kamai na angang do na kaptana laudana laramdoi do aduga mon haida jailyn na sibasisu tang mapan mana ngasai jun gi tang mapan da kano ma video cam da kano da kapagi tab do adugi matung da sibani hai moina hai do angang do mana kano sna halak matam da di kano Kristel na halak matam da di ma do already 3-4 days di siramani angang do tang tara ma thoi dai da sigina hai moina hai do mapan dagi na tara ma thoi bugi manung da sibani na hai ado akhang de sigi pamatam da ina khan madu moi se kadi do bagi mama ohelino mama oibangam da ba mayam machagi du macha am tabu uzage na kap na leiriba sing sida pibi da na sigumba angau phaiman ba sigumba makok yaw da ba macha de pokni khangaga macha do gi minung sibu tam ta phawbangam da ba sida kari do bagi angang pibi no haibas ai du han khan madu kari do bagi jailyn jibu mama sida Kristel ko no pisi da bagi piramino kholino adu so ana yone angang do kaya wana siram ni khan bada ado kitang disturbing di oe sigi wari se ado masigin pije di jail da ai di ma capital punishment pi di phagani na khan bane do hoi jail da yam kuina mapan su dok thok tana laibas hai jesu punishment ma khalam ne ado mi su moi gi just na moi gi court ki law gi matungina khoi degi severe ba punishment do na pi ri don hai adi mayam ai gi wari je side da losin jarage mayam na gi wari sinu ngar ga de like to view share to view subscribe to view adi mathangi wari dong thengnar siko bye